مقالنا عنوان رے جہلاوان ہنین توار عالم صاحب جہلاوان ہنین توار ہنین توار قدرت نتیرو کو اسی ٹھیکی اس مرک ارادے اللہ پاک تینا گڑاس مخلوق عطا فرمائے ہر ہفتے ٹی انسان و حیوان شمار ریر ہمر کہ اللہ پاک تینا برگزید پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ہنین و توارس عطا کریس جہلاوان ڈغار براوی لوگ فنکارتا تاریخ زندہ تخیق جہلاوان سرزمین کئی ہزار سالاتیان براوی قومنا ثقافتنا مرکز پاننگی دانا ہر شاعر ہر فنکار بوفتا فن تینا مٹ تینٹ ارے براوی زبان لوگ فنکارتا حوالت بھلو کردارس زندہ تخیق داٹی زبانی شاعری آنا بیدس قومیہ روایتا کم زیبدار اریر داٹی براوی قومنا براوی زبان زندہ منکنا نشانی کم ثابت اریر پاکستان ہر چھارنگا صوبغاتی ٹی براوی ہمو زبانے کے ہراٹی کلان باز خلقی و شاعر باگل پاننگانی ہرا شہراتی براوی فنکارک دمبورہ موسیتاری اسیتاری نڑ سرونز چنگ شرنائی ایلو دکڑ تو نوار پارینو براوی خلقی شہراتا بھلا مٹی سرمستانی قومتون خوندی مرسٹ بسنی سرمستانی طرز مواری ٹی داہیت ہم آوار ارے کہ وہ براوی قومنا شجر نسب پہ یاد کرسٹ ضرورت نہ وقتا بھلا بھلا محفلاتی ٹی تین آنینا توارٹ شہر و باگولٹ زندہ تخانو سرمستانیت تابیدس عام براویک یعنی کھریا بزغر زمیدار جگئی نہ وقتا تینا ڈغار و مش ایلو گوبٹ و ناڑی لاب و لائی ایلو حشر و ونگار ٹی زندگی نہ ہم پٹنا سفر ٹی تینا ہنینا توارٹ خلقی و شاعر پارسر بسنو وقت موسیقی نہ محفلات ہم زی بشخان براوی قومنا خلقی و شاعر و باگولاتی ٹی عشقنا داستان ہم زندہ مرک داکان بیدس براوی قومنا غازی و مردہ تا تاریخی کارنامہ ہم فنکارہ تا وجغہ زندہ مرسٹ بسنو جہلاوان سرزمین آرا شہرک تخلیق مسنو افتی ٹی میرو محبت سچائی و بندگی پھاش ارے ہرانا وجغان براوی زبان و رسم و رواج ایلو براوی قومنا تہذیب ثقافت شعر و ادب شونداری رسینگانی جہلاوان ہر دشت و کوچہ میدان و مش جھر جل دل و کھائی اس پہ دو خیر شیلغاتی خلقی شہراک زندگی بشخانو ہراب تم نن ہنینا توارنا ہیتے کین تو دا ضروری اف کہ ہنینا توار بیر بندغ نہ مری بندغ ان بیدس داٹی بھا سادک و بے ساک ہم شمار ارے چکاتی ٹی بلبل کپینجر سیسو سیگور ککب گھوگو خیر چک چوٹیلو ڈگ خاخور کٹنگر ہنجر جھرکی وہاں جنگ ککڑ ایلو بھازا چکاتا ہم پنک شمار ارے ہراتم بے ساغا گڑاتی بندق سورفی تو اوف کھم ہنینو توار خلیرہ ہمر کی چنگ دمبورہ سروز شرنائی دول چڑینگ شوشنگ چھیر نڑ دکڑ دمامہ ایلو نسخل ہم ہنینو توار خلی داکان بیدس پھرو جمر ساتب ایلو جھل تیرنا توار ہم قرار رسیفک ایلو مشتا تلادا تیٹ آبشاراتی تو آبشاراتا توار ہم دوست برک ایلو چھرکو گوریچ گونشو گزگی کمیر کش نتوارم استی فرت بشخک جہلاوان سرزمین تینا خنبٹی چندی فنکاراتے گھڑے کی سربسنے حراب کی جاوت کسکان چھاپ ہنے لوپین مونا بسنو اولی کو آنینا توار بلبل جہلاوان ایماندار محمد رمضان زیدی بالا نائے ارٹمی کو آنینا توار ایماندار محمد مراد پارکوئی نائے مستمی کو ہنینا توار بلبل جہلاوان عبدالکریم لہڑی نائے چھارمی کو ہنینا توار شہید جہلاوان رحمت اللہ سائل وٹ والا نائے داکان بیدس پین ہم بھازاک شمار ارے ہراتم براوی خلقی ادب نکس ہیتے کے تو دا ہیت اے وقت اس کان وے بے مرے ہرا وقت اس کان کس ایماندار محمد رمضان زیدی والا نہ ہیتے کب ایماندار محمد رمضان جہلاوان نہ دیٹک جہلاوان نہ پینیا ڈغار جہلاوان غازی و مردہ تشار غازی رسول بخش اور شہید گامڑ خان نہ ڈغار زیدر زباد نہ سرداری شار بھلر جب ٹین ٹڑی نہ داما نٹی 1950 نہ دے گل محمد رند نوراٹی ودی مس وفتا نسل ہفت کشتان جہلاوان نٹی آبادی
وقتس کی افتا پیرو بن پیرغاک سنی شوراغان برو سنی شورانا سرداک دافتی تینا ظلم و ستم نا نشانہ جوڑ کرے تو دا مجبور مسور اوکان ہم پٹ کرے جہلا و نپینی اڈغار غازی و مردہ تشار زہری ٹی بسر اڈ کرے انتا ہے کہ زہری کبیر نہ ڈغاک کچی ٹی آباد زہری کبیر نہ بندغاک تینا ڈغا تا ہنبر کرے رہ تو موسیاڑی کبیر نہ بندغا تا ذریعت اوف زہری بلبل ٹی ہنکینی مسور داڑے موسیاڑی قبیل نہ سردار اوفتے ہر وڑنا تحفظ حکومت رسیفی بھلو وقت زہری ٹی جہی مسور تو اسی وقت ساسولی قومنا سردار بل زہری ٹی بس تو موسیاڑی قومنا سردار اوفتے کن بھلو دعوت کرے او کان گوڑ اوفتی کن موسیقی نا مجلس اٹ طرفے تینا فنکارہ تی خواہفے ایز اوف سردار ساسولی کن باز ارینو شہر پارن تو سردار ساسولی دافتی انام تیس ایلو دافتی شاباشی تیس باز باوا کرے داد تیس سردار ساسولی اوفتا لوگ فناتیان باز متاثر مس او کان گوڑ سردار موسیانی باز خاطر شاغا کدا فنکارہ تی کنا حوال کہو عید آفتی تینا علاقہ زیدی اندیوکاوا افتا خرچ افتا تحفظ افتا مالی امداد کنے آٹی سردار موسیانی ہندہ شرطت آمادہ مس کہ داف تینا مرضیت اگر نم تو برے رہ تو کنے ہچو اعتراض اف ہندن سردار ساسولی دافتی زیدیان ایس بس اوکان گوڑ دافتی کن تینا پارغان خرچ مقرر کرے تینا ڈغاتا فصل و حامینہ تیان دافتی کن ٹک مقرر کرے خولم و سواری معاش و جواری نا زاغاتیان سرکس غلہ ہر گوالغان افتے کی مقرر کرے داکان بیدس ہراتم قبیل جہاں خان زی یعنی سردار خیلہ و اونا میر خیلہ ہوتما زی کے چیزی دھلا زی دودا زی تا سانگو برامتیان موسیقی نا محفل اٹتی لنگا کا تو دافتیان پیسہ گور کرنگا کا دا سلسلہ مرحوم سردار یوسف خان ساسولی نا وقت اس کان برجاس اوکان پد سردار یوسف خان ساسولی نا چھنی کا لاڈلا غمار میر زیاد سہر ساسولی صاحب ہم براوی ادب نا ایلوتینا ابا جانا روایت آتی زندہ کرسٹ بھلو کردارس ادا کرسٹ بس سنی ایماندار محمد رمضان زیدی والا 10 سال نا عمر ٹی شہر پاننگی شروع کرے تو اونا اولی کو گرام جہلاوان نا علاقہ زیدی نا پینی آجاگا چورجی ٹی برامسی ٹی مس ہراڑی بھلا بندگا کم ساڑی اسورا وفتے ٹی مرحوم سردار جہاں خان ساسولی میر یوسف خان ساسولی سردار محمد عمر باجوئی و ایلو پینی امیر و متبرک ہم ساڑی اسورا ایماندار محمد رمضان زیدی والا موسیقی نا دنیا ٹی ہراتم گاہ میں تخا تو وہ وقتا محمد موسیٰ ساسول والا اونا بھلا علم نور محمد باب گل محمد و بجار ساسولیاس کم موسیقی نا محفلاتی ٹی ٹپ بازی نا مقابلے کرے رہا ایلو وقت جان محمد لانگب سامل باجوئی مستری عبدالحکیم جگوالا خلقی شہرات تینا ہنینا توارٹ پارسا جالا و نپنے روش انتخار اسی وقت ٹپ بازی نا مقابلہ سیٹی تو تک نانیاڑیس گلوکاری نا میدان ٹی تینا کاٹو میں تفے میدان ٹی دھڑنگا تو او ایماندار محمد رمضان نا بھلا علم نور محمد و باوا و ایلو مامائی ٹپ بازی نا مقابلہ ٹی پڑا تولیفی تو ہمو وقتا ایماندار محمد رمضان نے استوار تھی تب اود مائی ساہتی نا مقابلہ ٹی تینا مخی تفے میدان ٹی دھڑنگا مائی ساتھی موسیقی نا میدان ٹی کھٹا شہر خلنگ محمد رمضان جھلون ٹاتا جولی ٹی رسنگ اسس ایماندار محمد رمضان 1970 اسکان ہمو وقتان علی محمد مستانہ محمد عمر باجوئی غلام محمد سلیمہ زی جان محمد لانگب حضور بخش لاکوریانی محمد بخش میرا جی عبدالغنی کلیری در محمد کرخی عید محمد باغبانہ والا امام بخش و فقیر محمد باغبانہ والا ایلو جلائی مولہ والا باجو زاری والا خلقی شہر و باگل پاننگٹی تینکن جوانو پنس جوڑ کرے ایماندار محمد رمضان ہرا وقتاً کیسٹ نا دنیا ٹی گاہ میں تخا تو اونا کیسٹاک بعض مشہود مصر ہر گدانو کھڈی ایلو منو جھگی تیٹی اونا آنینا اشکنا توار سرمس تو ہر بندق چھنکو بلن پیرو ورنا تا استا تیٹی دھڑنگا تو افتی بھلو خوشی رسے فسٹ تینکن بھلو پنس دوئی کرے ایماندار محمد
ایماندار محمد رمضان کیسٹ نہ دنیا ٹی پشتون عبدالسلام نہ جا گئے سرمس ایماندار محمد رمضان زیدی والا جہلاوان علاوہ ملکی سطح نہ پروگرامات تینا فن نہ کمال نشان ترسا بس داوخت اسکان بلوچستان علاوہ دادو لاڑکانہ شہادت کوٹ نواب شاہ قاضی احمد حیدرآباد کمبر جام شورو کراچیٹی تیرانی نہ توار نہ جادوٹ بندغا تا استاتی بلوم کرے داکان بیدس ملتانٹی سرکاری سطح ثقافتی میل سیٹی ہم وہ دے شہر پانینا موقع رسیں گا تو داڑے ہفتہ سے اسکان ہر ننٹی اوڑا ارا شہر بننگا کر داڑے ہر 4 صوبنا فنکارک مجسر ولی بنوکاک محمد رمضان نا شہر پانینا اندازے باز دوست خارا اسی نیاڑی سونا سرسازنا آنینا توارنا جادو ٹی ہلنگا تو پھرنگا کچاری ٹی اونا دوتیان چوب خلق ایماندار محمد رمضان اسی سادہ و بندغ سسک اونا لباس و پوشاک ہم سیدھا سادس اود ہمیشہ برا ہوئی قومنا ثقافت سے زندگی خاک بغیر دستارا ہچ محفل اٹھ تیتوک ایماندار محمد رمضان تینا خاندانی علم میں ہرا بندگا تیسکن سر کرینے اوفتی ٹی اولی کو فنکار ایماندار محمد مراد پارکوئی فنکاری نا حوالت بھلو سر صوبی خنانے پی ٹی وی سینٹر کوئٹہ لوک ورسہ اسلام آباد ریڈیو پاکستان کوئٹہ نا پروگرامات ٹی بھلو پینس کھٹا ایماندار محمد رمضان تینا خاندانی علم میں ہرا بندگا تی سر کرینے اوفتی ٹی رٹمی کو شاگرد جمعہ خان زیدی والا ہم ارے جمعہ خان زیدی والا سندھی دھناتیان سندھی موسیقی ٹیچندی براوی کے سٹاتے تالان کرینے جہلاوان نپینی اڈغار غازی مردہ تشار میر نور محمد عرف نورا منگل ندیار وڈھنا ایرا ہنین و توار محمد اسلم و لکمان ہم اونا مونغا گوڑ خلکر توسو اونا فنی علمان بھلو پن کھٹار جہلاوان ٹی جوان وڑٹ درستی ڈراستی مسو ایماندار محمد رمضان زیدی والا ریڈیو پاکستان خزاران اولی کوار پروڈیوسر سلطان احمد شاہوانی نظریت درستی ڈراستی مسو محمد رمضان ریڈیو پاکستان خزارٹی تینا ہنینا توارٹ میر نور محمد عرف نورا منگل نا حوالت اسی رزمی شہرس پیش کرے پینا موسی شہر پارے اونا ہنینا شہر و باگولاتے اونا خلقی رنگاتے ریڈیو پاکستان خزار ریکارڈ کرفے داکان علاوہ ریڈیو پاکستان کوئٹہ ہم محمد رمضان پروگرام کننگنا موقع رسیفے ایماندار محمد رمضان زیدی والا خلقی شہرات بیدس فقیر نور محمد ہلازئی عادل کلنڈراڑی فیض محمد جتک حبیب اللہ حتمازئی محمد حیات دلسوز میر ضیاء سحر ساسولینا ہم گڑاس غزل پارسٹ بسولی ایماندار محمد رمضان زیدی والا ٹپ بازی نہ مقابلٹی وقتس لیلی پھلنا شہر عبدالغنی کلیری عید محمد باغبان والا توار پارے نوروز خان بس سنے خزدوٹی مالی کے نوروز خان بس سنے خزدوٹی مالی کے جھڑکی تی جھلے و لیلی نہ سیالی کے برکنا لیلی پر نوکر نہ گلا تا ارینانی پچاتے بشموٹی ملا وقتس گلجانہ شہر ٹپ بازی نہ مقابلٹی در محمد کرخی حضور بش خزاری و علی محمد مستان جان محمد مجروتون اوار پارسٹ بسنے بروانی او گلجان پھلانگ نی گوتی تھی بروانی او گلجان پھلانگ نی گوتی تھی خواجہ خدا حلپس کا چنکی نہ ڈوتی تھی بٹھو نہ کارے میں مٹاک تا جوشیر گلجانے اشکری گلکاک تا جوشیر وقت ساجا نشہر ہم ٹپ بازی نہ مقابلٹی اراموسی سنگت تو نوار پارے نے عید محمد حضور پخش خزداری ایلو عبدالغنی کلیری تو نوار پچات تسلانو کیرخ کو نالیتا پچات تسلانو کیرخ کو نالیتا اتر نہ گند سے ساجا نوالیتا بروانی وہ ساجا پارے شہرے نے کابلا کندارس کا خواہن خیری داکان بیدس محمد رمضان زیدی والا کئی شہراتی ٹپ بازی نہ مقابلٹی پارسا بس سنے ایلو داکان علاوہ تینٹ ہم یک شہر پارانی ایماندار محمد رمضان زیدی والا 5 سالان زیدیان کوچ کرے خزدار 7 مرلہ اسکیم ٹی تینک جاگہ حل جوڑ کرے تینا خواہو تو اموڑے خوش و خرم سکر خزدار ناوام بھلو خوشی نئی خزدار ناوام کن بھلو خوشی نئی تسسکر او تینا سانگو برامتائی اور خوشی تیٹی محمد رمضان موسیقی نہ محفل اڑ ترفیرہ اوڑا پیسہ ہم گھور کرے رہا
25 ستمبر 2022 نادے اچانک ناجوڑ مس اوڑان فالج نے عمل مس او دے کراچی آن علاج کندریر من دے ناجوڑ مس من دے جوان مس او دے واللہ خزدارن حیثو داڑے ارادے مسدیان ولدہ ناجوڑ مس ولدہ او دے جہلاوان اسپتال خزدارٹی داخل کریر 10 اکتوبر 2022 نادے صوبنا 4 بجگا دا دنیا کا رخصت کرے انا للہ و انا الیہ راجعون او دے جالا و نپینی اشار غازی و مردہ تشار جالا و ندیٹک اور جالا و نپینی امش حلوائی نا دامانٹی محقی کے براوی ایماندار ذوق براوی صاحبنا خڑکانو دی جاگ کر اللہ پاک اونا مغفرت کے اور او کا پد اونا پد سلو کا خواہو تی صبرنا توفیق عطا فرمائے فی آمین ثم